Hi, Halloween. Lokasi kumbandimu umrapper. Hayi nini ngathi angigcwale. Ngibona ngathi nilistani is Friday. Flomez lokuthethwa ngaye. Bathole ngam bayandazi. Umrapper Bekasi. Hayi ngigcwala nini umculo ndaqala ndimnale. Ndibhidi ndiphethe ngiyocela. Ngathi nina nimqoni njalo ndithethayo ndibona anifrasi lona ndishoyo mna ndibumels hawa lapha ekasi bathole ngam yonke iwala siyandazi umrapper Bekasi futhi okudume kakhulu wena hayi suka mbofu theka maka hayibo Exay Mel singathamba dwali baxelele dala sibafuna kule game abasondela sibafuna Mel isesha nokuba babone ukuthi ziyathika it's a time man yasimel sindixelele dala ndisama ngingafuni kundiva now EPS ifikile eqongeni PS say something ngathi ndiyafonelwa nje PS record ijongeni PS record yimameleni PS record iqoleleni PS record umculo hayibo kani yiveni PS record hayibo siya record umculo PS record hayibo futhi yimpilo PS record hayibo futhi liciko uyazi futhi yintongo wena uzoyibona man Yes. PS Record. Yes, come on bafethu kumculo wamagqala lo. Usindeke kahle le PS Record. Sihamba ne-billboards abingolona ugrabha 3. Sihamba namadira amakhulu abadira ngo-bromance. Yes, ayiphethe kakuhle lo mculo we-PS Record. Wena phewala sina mawungena bakoma-phase 1 uzofika suphathele umculo omnandi umculo we-PS Record. Soke abantwana bayarapha lapha sifuna izitayini ezinkulu. Sihamba nendleleni zabantwana abangena. Yes, check out. Record. Let's up. Exema fix. Mangaba nefika lapha sifuna intaleni zabantwana. Sifuna intaleni azizwakhiphile sibasa ngaphambili. Sifuna ukubona masiyicape Town sishukumile. Sihamba nefika ezinkulu sangena ko-Big Zulu. Sizawuhamba noShaba amadoda amakhulu siphethe PS Record. Sizalaye Cape Town lo mculo siwuphethe. Suka naweBelele sincancebelele. Ngikhula nawo kudala baphethe lo mculo from 1991. Come on. bese freestyle and siyabonga Ntosakuthi no Brathi once again no Mel salute yabona